Ahutoli ahawaralong interaction program ame CM Dr. Tuliram Ronghang kachetongdun. Lason si lakha kretrok nomati constituency ke parlo jasemet pet ahutoli along interaction program ame kedengpon. Bangso me along meche pahem pupon lake EM rites inghia hin pensi meche pahem pupon. Bangso me along aluhi aman pen kachetongdun lake Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Hauraghat MLA Dorsing Ronghang lapen Dipu MLA Bidasing Ingleng lapen EM MAC atum sitame chetongdun si aliracham piduntu lapen bangso melong bangsuri hini amulu atum chetongdun si May RD pidun bangso melong rong rup along pipima kedo kabe lapen osomara tumphan school padun bernang jipusi thanpon lapen ahutoli ahabar abangke ahoy aduyalong si dolo Nogaon lapen Hojai district along si dodunlo Lasi ahutoli arata tum sitami CM Dr. Tuliram Ronghang aphan pinpura lo sitami pipa jerdun. Bangso pinpura lo along ke jongpon lake kache lenga towar lapen kijuna lang nang pinangji pusi bangso pinpura lo along sitami ke jongpadopon. Lapen adontin sitami ration card longpon etpo pusi pachinipon. Lapen non the reachek lopen pulotangte nili tum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen towar sitami kaselampon pangcheng poputa than pachinipon. Lapen ahutoli ahawaralong Karbi hemtun pi sitami kimrangpon poputa rata thengno rong hangasang hopen thanpon. Huluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে সুখে কোনে আমি যিবিলাকৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আঁচনিবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইটো পৰামৰ্শ দিছে যে অকল ডিফু চহৰ উন্নয়নমূলক কাম হ'লে নহ'ব যে বেলেগ বেলেগৰ সমষ্টিত গৈ যিবিলাকৰ পিছপৰা গাঁৱবিলাকত তাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিবিলাকৰ যাতে লৈ যোৱা স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়া আঁচনি বহুতো আছে ধৰক বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত জৰিয়তে 5 লাখৰ বছৰত সেইটো দিয়া হয় সেই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তাৰে উপৰিও ৰেচন কাৰ্ড যিবিলাকৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই ৰেচন কাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ নকৰে গতিকে আমি গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ টিমটো যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ আছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফিচাৰ্ছ DC SP সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ্ছবিলাক আহি কাৰ্বি আংলঙৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটটো এতিয়াতো লৈ আনি যিবিলাকৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ আমি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙত 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি উন্নয়নমূলকৰ কামবিলাকক লৈ যাব স্বাৰ্থত আঁচনিবিলাকক আমি সেই কাৰ্যসূচীটো আমি কৰিছোঁ ছাৰ বিশেষকৈ 300 ভোট আছে আৰু বিদাসিং ইংলেং বিধায়ক ডাঙৰীয়াও কৈছে যে তেওঁ CM থাকিলেও কেতিয়া অহা নাই আপোনাৰ নেতৃত্বতে প্ৰথম আহিছে এই যে ভোটৰ কথালৈ আমাৰ অহা নাই আমাৰ জিতু গোস্বামী যে ইয়াত ব্ৰহ্মপুৰ বিধায়ক পোৱা নিচিনা ভোটৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে অহা নাই আমি ইয়াত যিবিলাকৰ এটা ভোটত মূল্য একে বা লাখৰ ভোটৰ মূল্য একে গতিকে সেইবিলাকৰ এৰিয়া যে মানুহবিলাক বসবাস কৰি আছে তাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থতে আমি আহিছোঁ MS Karbi Coalition ahin pen don pharo isi sose arata phan ake joy pen longthu keron pon Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo hadabasti khatkhati Karbi Anglong MS Karbi Coalition lapen 3D Coalition supervisor manafte rang ari deng pen longthua so lapen ake the edon pen hini anparta don pharo isi sose arata phan panong se ake joy pen keron pon Sonsi alangli longka cherabdun hadabasti gaung bura ejenavi ke pho anparta Ari sanghua tumpen cherap cheto si don pharo isi sose kiduk det arata phana ke joy pen longthu ron pon adun thu ke ongdung arata tumpen ake joy pen longthu ke ron aputhak jasemet choropajir lapen bangso longthu ke ron pon along political pen thangnat kacherap dun ave pusi supervisor manafterang ahin clardak pen nang pachini dun News text report Karbi Anglong News Channel Pinila nalitum chokakeron pon ke akijoy tongkeron pongloma matangka ene Jaloni tumla MS Karbi Coalition hin bela bang so long thu keron pon tuma ke joy si ron pon tangka sekai sida pinang nepin lo lagi tuma ke joy si ron pon nalitum kopia song made kopi aterang pendong la so siding poning ne di itu la bang so long thu
Karbi Anglong kain keron pon ke kiceng sin tum head office bang ke tum Sequest Capital pusin tum main and irpon lo lalu tamen noi tum Karbi Anglong lo bang ke MS Karbi Equation lapen 3D Equation la tum cingrum pesi Karbi Anglong kang la mangso long turon pon bom lo la sini tum MS Karbi Equation agin ake mang dala hello de Karbi Anglong ang kang long kidu kela ara doan fans tame la busan awar sai ake joy pen ke pipon labi fans tum cisik cedang pon bom lo la pen tame non turon pon bom lo bon setame isi bang ke kisuman arah tum kasini ne mata kasini dam de mata kafere dolang mata mu poisa pinang kok na pu kasini dam de dokok lasi pini pen nili MS Karbi Equation supervisor hin pen pangdak pun lo jani tu labang so organization hin pen labang so long tukiron ke sekai sita itu rat pen la pen pida pinang ne la pen hala isi jainonga hi la pen ita kaselam along tukiron along sitame hal bangso along thu menge dina bondhu bol bangso dina bondhu along thu keron sitame misri ta nilu tum senang toji nale tum sekai sida pinang ni rara tumge lasi rat phane pachini lalo tangka sekai sida pinang ne lapen isi alam mangi lalo la bangso along thu keron ge political party pen thangka chera pawe lage tum ise company lapen isi NGO hisabe situm ron pon bomlo ang tela so long thu ki pelong nun je phan ke nang tum along ko solana ga humri polake lalo labang so long thu ke long pon je phan ke ahomosti tin a constituency tin sambe nil tum MS Karbi Equation agent tum dolo labang so agent tum phana tum contact nang po lapen contact date pen kisuman arong tum ge niri talong sima bona kar ju tum ta do bon tabe nil tum make ma mage edon don ni vet ke piune nil tum ki pi mage rong CNG rong CN lab nang ji lapen pida pi lab ji kiceng isi bang awareness program meeting nili tum hang nang ko nili tum wangji lawang da pi nini thom ma hop irui duini pe lote to harmu nang pale ikiji ang tela so ka apply dun je phan pe ne document na hang son doma labang so ka apply ta nang ne ajat ta nang ne document sa itu ajat document sa nang pinang ne tangka ska isi nang ne lo document ta nang ne just awareness program nil tum nang phano la anda cho Pho Angdeng District Press Club of Karbi Anglong DPCKA amahang ke thek arni ketalon lapen first T10 Inter Press Club Tournament angdung kiti ke pathupon. Pini thang ni final cap thelangar ni Sai Sport Complex 5 miles dipualong Pho Angdeng District Press Club of Karbi Anglong DPCKA amahang ke thek arni ketalon pon. Lapen DPCKA penchapatir pipon si kedam thang ni phai trok arni pen pangcheng ponsi pini thang ner cap arni first Angdeng T10 Inter Press Club Tournament angdung kiti ke pathuse tame padopon. Lason si first Angdeng T10 Inter Press Club Tournament angdung kiti ka pathupon hini aterang lake District Press Club of Karbi Anglong DPCKA lapen Phuluni Press Club PPC angbong pensi pathupon lo. Bangso angdung kiti ke pathupon along Phuluni Press Club atum ke thekmuchar ajok Phuluni Press Club atum wicket ner ke pen chepahai pondet lo. Lapen labangso first Angdeng Inter Press Club Tournament along man of the match lake Jackson Crow PPCC Chepalong ponlo. Lapen man of the tournament lake Waisong Terang DPCKA pensi Chepalong ponlo. Lapen labangso first Angdeng Inter Press Club Tournament angdung kiti along alohi aman pen kache tongdun lake Longsing Teron lapen ke theki dingatum sitami chetongdun pen Pho Angdeng DPCKA amahang ke thek ketalon lapen First Angdeng Inter Press Club Tournament angdung kiti ke pathu pachun ponlo. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Hamren Forest Division Protection Ranger Sikari ing hipen rong chejengalong thengpi kang huver achomang atuma phan keneplong. West Karbi Anglong District Amreng Constituency Jirikindeng PS pen 7 km bakka hilo rong chejengalong Hamren Forest Division Protection Ranger Sikari ing hipen kaike joparni thengpi kang huver achomang atuma phan rong chejengalong kenepon.
Hamren APDCL along office cum field assistant Hundor Singh Teron bite kaching koi pen apran kedam. West Karbi Anglong District Socheng constituency ke parlo ward number 4 Men Singh Teron Amekar Hundor Singh Teron Hamren APDCL along office cum field assistant OCFA Klembang Pu Hempen office kache damahut Hamren branch secretariat asai hem athengnu adu ke kegalong amithang kevek abai klapen espresso car pen kache tongpen pusi chinidam. Tong sekot pen Hamren Civil Hospital along Nangpalilu. La Sophie Guwahati Medical College along an refer kache ponvoyahut Hundor Singh Teron arta plike brahini as. Doktor Nuna Pupe, ampen hang dam pada krim si Doktor Nut Bahani malos selain pilo, dakpen un ilo ciponoi tu, Guwahati ni refer nang pilo, halas refer nang pilo ta ambulance long, Doktor Nut tanang toy dundi, nurse tanang toy dundi. Hendak selain jut kok selain kasih kumaluma, nak hang nang lang dunbang awi. Lah hello ni lagi puyu bang, lasi Karbi Anglong Autonomous Council kecari bom, akahai tim Karbi Anglong Dr. Tuliram Rong Sarakahai Panili Gachunir Gang Tumake Hamren Civil Hospital Pulutang de Dag Isi Himuchot Pulo Dag Doctor Bang Kenang So Emergency to Akiso Mantuni ke Dag Dokok Titi Laso Putak Bang Nili Bang Gachunir Gang Tumaka Karbi Anglong Autonomous Council Lakahai Tumpan Bang La Dag Hamren Civil Hospital Oman Doctor Bang Kenang So Lapen Halakisung Ki Polok Abang Pu Atuma Pan Bang Hala alang litun staff hoi pentame lapen councilor sor pentame sarkar semidaran tumpan labangso akerap bang pivek nangji lapen laso pus tame ahema sor phan tame kepe claim tulong ya phansi nilihin penke chuniri pidul la Ingden Pharo Isira Krikethom Ru Samson Singh Intia Mahangke Thek Arni Katalon. Pini KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Chunbang de Soiteron Anparta Ari Sanghua Tumpen Patir Piponsi Ru Samson Singh Intia Phan Melur Kaipon. Bokajan Ru Samson Singh Intia Kumlin Raikoma Maipu Barim Intia